ake dugetore. Yes. Salvation. Honoki. Yes. Most of us are tuna miaka ino tuna yori. Akozo tiri ahonoku bado ri. At one time or the other, yes. Especially mundu teenage hau ri. Hey ndiwe korie no ahonoka. Either peer pressure. That is relatable. That is relatable. Either peer pressure. No ikara gukona boy yaku ere muciaraga na ori. Mwathi nyamu ito weekend challenge ri. Ni maihuririrwo. For high school. Mukiwa ni kurokire muhunjia kuma Nairobi na hunjia na githungu na nokoreria wega akiwa how many of you are prepared to give their lives to Christ? This is the moment. You don't know tomorrow. You don't regret. Step forward. Mwikate wewe na timu yaku yomiari ukona eri mathia aria kemanire na joibire karigo etatiga Hiki ni viia viari ya bebe. Ikiwa uko mahali pale na unasikia mwito ndani yako, mwito unakuongelesha, unakwambia wakati wako wa kuokoka ni sasa. Ninakupatia nafasi hii uweze kuja hapa mbele, ungana na wenzako, umpokee Kristo ndani ya moyo wako. Wewe umetia yale bugira udina uniform. Yes. Maki hoyo. Kurudia baada yangu. Today I receive the salvation of the heavens. Futa jina langu katika kitabu cha mauti, uweke kwa kitabu cha uzima. Watu wani nini? Mwaino kari. Muthenya oyo ngiokuwa na ni maji okweherera. Limona leo uhana pepo. Ukona kile maje ka program nye heto story urarehe maka kuwera na todo leto akwa ngomba bezi re mura menyera nete story crowd ye kasejia okara ma boys maku meri ni mande ko ifuku ni ria muoyo akiko eika ukora ni manane magano ni ukuhia Ginya no aciari makinyerio ndumiriri ateru ciana ciao cia honoka ni mama kanagia gucera nawe mwana muhonoku ndaceraga na ari angi acio matari ahonoku cera ria karanjo tige oja ndiko kitabu ya uzima mwana ke cera ya tiga thigara mwana uretikiririe ki Jesu ukagira hata hau ukamagira hau ginya ale mugetera riu crusade ire goka hau ena muini umwe weekend challenge. Wewe crusade hujetio wakawa na tumeweza kutembea na muimbaji ambaye mnamfahamu sana hapa, aje awapigise nyimbo 2-3 alafu tutafanya altar call. Ukajua mpigieni makofi John Dongo. Ukigwigisa tuatitagira muthenya tutari ukaje wisi kama Sege ni marahonokire. Ukigwa polithite rwimbo hau akauga ibohore. Othe ni bagaya tu. Yo ngai. Tato dale inya dale momo tateri. Kana kare isone gwenda. Kira mbere. Unego kwenda. Waso kare makarikira. Magathi haria ha worship. Hau no mundu ihuragirirwo. Na tukifika huko kama wewe uko huko ndogi hapa ukinya Lorete gran Yesu taiba haleluya Kara kacha kutumaini tulige ngajira sababu kike no giko iraga tambura ukona ni mani ukwero ni gike no gike Odoa tulorete gran Yesu ayua kwero yule ambaye ako tayari kumpokea moyoni mwake aweze kuja hapa mbele. Ukara tuka mbele itura ria mbele kaugereria on pressure ya peer pressure yoki go muge
Oi. Mukami. Nikiraonokire. Rudia nyuma yangu kahonoka. Yes. Ndio urahonoka ucoke mbogi-ini. Andũ kana mahonoka circumstantially. No honoki ucio nĩ mamba gũkũrekia makaucokerera rĩu hakiri ciaku gũkirwo wega. Baadaye. Yes. Wathiĩ ũguo kona rĩu ona nĩ wahonoka rĩu nĩ ũrahũthĩka ũru. Tondũ nĩ werwo atĩ mwana mũhonoku atũmwo ndaregaga. Tondũ no mwaka ũkorwo obedient. Yes. Mũndũ ahonoka maũndũ atekaga watũmwo nĩ ũthiaga. Werwo mũndũ ũkinyaga nĩ ũkinyaga. Tiga na arĩa angĩ marethũnũra haha acio matikona muoyo. Wakinya andũ ũkona well mũtũrĩre ũcio. Na kũrĩ andũ twahonoka especially arũme tondũ ndungata ĩrĩa wona agakenia ritho rĩaku rĩ kĩroho nĩ aingĩhĩtie. Ũkona nawe rĩ ũneane muoyo waku mwarie rũthiomi rũmwe. Na maita marĩa maingĩ rĩ njeci ta icio ciahonoka igĩetha kairĩtu kahonoku rĩ mahonokaga maingĩre kũu as moles makarute kĩhonoko-inĩ maume rĩu hamwe. Yes. Wae kanyitia mũkago inyue rĩ. Okay, go ahead. This is relatable. No, it's very relatable. Yes. Ni wathi o ukaigururwo kuona he na nema. Kana wena ge challenge tariri KCP niwe. To hende ya KCP andu mahonoka. Tuwaza mundu endaga muno kuigua muhutie kunya ukabike challenge kana MYCA kana KCSE. Kayo muhuje wite yule ambaye anataka kusema siku ya leo anataka B+ yake. Wewe ndio uthakagira kadi kahoreru. Yule anataka B+ yake. Usimamishe ushoda useme niliokoka Friday challenge. Na leo hii mtihani umetoka niko na B+ yangu. Uko na nema hadu hahali. Niadhomire? D for dog noise yeje tuweke B for boy. Nitaamini. Amekuwa ukipata D- siku zote. Mundu ukautumitwa jarĩrie. D- is not your portion. Hallelujah. D- sio yako. Oh my goodness. Mapepo yanayokuzingira na kukupatia D- inayakemea leo. Karibia hapa mkubali siku ya leo na utarajie B+ yako. Wewe ni mtu wa Masena, wewe ni mtu wa JKUAT, KU, wewe sio mtu wa D-. wewe sio mtu wa kutafutiwa course. Uko na nema. Yes. Kaudoka ukaigira muno. Ahonoka wathihari ambayo no I receive. Hallelujah. Yes. Kigeranio kio imari. Wona zone yaku ndina cenjia muno ri. Ndio ndokuokirwo ni the theological journey ya kuhonoka. It is not instant things. Okagwa. Kuhonoka wewe ndeciria is a journey. Wewe is touch and go. Ati wewe ni mabasendo. Wanja andu mamenya ni wacokire OD-inĩ yaku ri. Kaigua mwako. Kaingĩ ũrahonokete. Si mapepo yalikuwa yanafanya upate D-. D- sio kiwango chako. Nakwambia leo wewe si wa D. Siri ni kusoma bwana. Na ukirudia baada yangu nasema B+. Maũndũ maya matinanjia rĩu.